he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie Juni sompani kumsanga zakwa somkwa pali nipui o len nia Los Angeles Brentwood venga chuan zandar somle chan vevela changin ui pakhathi abau vak maya abulloka om papakhat chu thilom zien turin awa chuaka ui chu pona awa mutangeya anchenom te uyani ti ashengal maya akea thisenalo kain samai hilo nia ti chuan ui chu kalna lama azui ngala chu tale adam chu nga the hil to hau lo tur thinur na so sang takut nu ti hriat tak na sataka ngai sak ruang laina tom tak chu awa muta chu ruang chu tudang nilovin an thenom nu Nicole Brown Simpsoni ani Nicole ruang bul chia hian tlangwal pakhat ruang an chhar ve boka he tol thana hi indo pui pani na top nuwa tol thana soizui hlober pol ani chodon ani Nicole Brown Simpson hi kumsanga zakwa som nga pakua meni som pakua khan Frankfurt West Germany alo pianga anu chu Judy Brown nin apa hi Louis Hezekiel Brown Jr. ani anu hi German nin apa hi American ani thunga he wang hian anau panlain US an pema California anin beng belzuita ani kumsanga zakwa som sari parukhan Dana Hills High School atangin High School zova Nicole hi American thalai tamzok ang bukatai mania high school zo nu hian mani in todel nan waitress na te athok ve lop chinani kumsangkhat zakwa somsari pasari khan Beverly Hills club pakhat the Daisy antia kumsom pret mi Nicole chu athoka zan khat chu ahun laia celebrity lar berpol O.J. Simpson chu an club a chuan aron leng lut ve hol maya chu klapa waitress chelo tak pakhat chuan OJ mit chu ala tazar maya chu nula lo chu zan khua in thil dang reng ngai to thei talo hemi nu hian chumenge moza chu nula Nicole Brown mutur chuan klapa chuan aron kalnon fowa chu tia celeb lar takina aron hel tak fo sia chuan Nicole po chu atang rei thei ta big lo niange thlakhat velanin mel shet nuwa anin ngai zon na annem ngetta ani Oriental James Simpson hi kumsangka zakwa somli pasari July ni kwa khan San Francisco California alo pianga anau panlai hian natna chikhat aru ti chaklo tu nei wangin kumnga tlin ma kha chuan kechar khong na telovin akal theilowa he natna wang hian bob kwal takanei hlen zui pha awan nei pui ta phiana a seilen na veng le a chevelina zirlo wangin geng pola tetelin nau pangsuak swal takani thina riman homa te po alo ve zak to ni ma se high school ka lain geng pola tang chuan tal chuak theilo maya ti chuan American football chuan khel chho ve tanta ama palian boka a chem kalna takalo nirewa heta tang hian a hoi kir le tolo high school zo nuin college po football chu khel chun zom zela college football hall of fame te po alang phanghe nge ani kumsanga zakwa somruk pakwa khan NFL professional football khel chana record chi sang break chotamol mol mayani a fitness le atlan chakna chu aming than pui bernia season khatayat sang ni tlan tling theima saber record siam tu ni zuin Pro Football Hall of Fame lomlu ani ta hiala American football anana na chuan legend tia chhal thei tur khopin amingalo thangta ani NFL Buffalo Bills tan running back angina khel thina anua San Francisco 49ers in sonin heta hian NFL player lo sang berani zuibok tin infiam na khovela alar thluk zetin lemchan khovela po ami khwal lo hlea Hollywood star tam tak contact number po a save ve nual mai professional footballer ni madai to khan lemchan lam hi lo lu chil ve zwai to a football khelpa hian advertisement te TV show le movie shanga te alang pareng bok china kumsani paru khan prank show pakhat juice tia achanga
he so hi alar tak phian awangin the Jews tin alar zuya hi a nickname lar pui bernin American no pangte zinga chuan JJ tluk zetin alar ve ni Nicolin anin zui tir hian OJ hian nupui nei toa kumsangka zakwa somsari pakwa khan anupui masa chu thenin kumsangka zakwa somriat panga Nicole Brown in chuan anin nei zui ta ani anin nei kuma fanuduam tak Sydney an nei ngala kumthum nuwa an fapa Justina alo piang vele bok mei setam tak suang tua thin pasal hausa tok neya fanau mal tuan choi hlim taka chung kodin chu Nicole mabak nin langma se anin nei na chu arinang ta hlimom der chu lo ni hau lo mai the Jews chu pathin chebutut kutram tak mai alo nia nupui te hote te kutlak ching nupui vuak ching mi alo ni reng mai anin nei ma khan prenuptial agreement an sign fel thapawangin Nicole chu sumla lut zong an tho phalani lova hei wang hian chung ko en kol konga sum le pai mamo chulang zong zonga OJ chu arin 5 veka ngaya chu wang chuan kutla ka to chang poin police nena report angam lo thinin Nicole thian nai takte chuan an soi chum khat po an nu pain hauna OJ hian Nicole kutati tlia saka police nena report du lo wangin doctor nena bike atanga che solangin ain soi ani tin OJ hi athik thu chem ema avau pungana akutaram bok sinen Nicole tan chuan han por ve vio na chi zia zang ani lo amai ro chu halin havin halin ti buai nak thin ma se OJ ngai daman dil to hi chuan afa te pa lo ni bok nen boya pa ke ma zok hilom thiam lo tin anin kuale vong thina reiro adai le ngai chuang lo chu tiang chuan in ngei in how in scratch in bau reng in hunan mangreng mai ani she thei china chum somruk ai tamma kuta thlak toa ma se Nicole chuan voi riat chia police kola OJ chu voi khat chia manin kumsa khat zakwa somriat pakwa khan nupui kut thlak thu buaya or veran ani chu tiang khopa in lai chin na borok se sel lo takkar in nei rang chu Nicole po chuan aning tahlea February ni somni panga kumsangka zakwa somkwa pani khan OJ Simpson chu a then ta ani anin then nu hian Brentford veng in pakhat 875 South Bundy Drive afate pani Sydney le Justina tenen an chenga ma se he anin then na hian Nicole le OJ kutum te chu a then sang thei tak chuang lo akha tokin anupui hlui ri grab turin OJ chu Nicole na chuan avakal thina chung khat phei chu Nicole le abial pathar in kom lai ava bi thla mi padang nenan om dun lai mule ni vai chuan a tha tur thu shilin avau nge ya hei wang hian Nicole chuan thuro chiate po alo ziak fel thlap ani Nicole khan athi maninga liam ta khan women shelter akola in om chu anun na ta na lo thonom thu sein an nena omri mai aril ruk thu te avashila karma saloka ain chabi spare bo thu po asoi lang zeu nge OJ chu thin butut ne ni miaw wangin a che dan tur sei loka har thina eng po thleng theinia sheta wangin Nicole chuan OJ ku da thlak thin na nu ma te chu thla ala zela ada thathlap bokani ole nu chui na kan jan tak mai in like han pele lokila tin he channel ilo le subscribe lo ni chuan khoi mina subscribe saku ve ngala he case chungchang a ingai dan te comment section aron soi bokla tin notification khai on page chuan video tharlo chhuwa piangin I first zia theidon ani juni som pani kumsang khat zakwa som kwa pali chunda ni le min som pariata chia OJ Simpson chuan a golf khelna tangin anupui hlui chu avakola a call lai lo om ve waitress pakhat chuan OJ chu phone atangin tuimonena in how shep ti alo shenge hemini OJ phone call te Nicole le midang call record zong te hi nakina investigation kalpui ni huna ala tangkai le donani hemini vek tlaidarli le min somlia Nicole te chung kwa alaizon pani anu le pale afapa Justina te chu sikula Justina u Sydney lam en turin an kala anu dewa OJ chu som lovin aron lang ve hlol maya an thutna hnung chia aron thu nge ya Nicole chung te nen chuan in chibain anin bevenel nuala ma se Nicole chuan
idam mo enge an ti chu soilo aom ve ti po shelowang makin alo haider mi mayani hemi nu zandar glemi som palia nicolina tanga hlavak lo Brentwood veng thawom Italian restaurant pakhat mezaluna antia brown chung kwate chu zenrei turin an chola oje chu an som velem lo he restaurant a hian nicoli thian pa kumsam ni pangami ron goldman chu waiter in a thoka he wang hian nicoli te po chuan noman ti pha ve viau nge ani restaurant ani nei puar nu chuan a chung te nen in thlain nicoli te nu fa chu ice cream lei turin an kalkoi lea ti chuan anin lama an hota brown chung ko zanri ei hun om vela tho chuan OJ Simpson chu ami khwal actor lartak keito keilin anen Burger King dora zanri lei turin anin khal chuak vea motoran chuan lai hian keito hena chuan chumi nia nicoli thom nohak chu a tight ma nia hriat thule alungoi lo thute asoya heminu hian OJ chu a in Rockingham a let le ngal niin keito hian asoi bandi lama ve thung chuan naupang muthil to nu zandar kole minute somli pania nicoli chuan anu hne na tangin kola donga kan restaurant cholna khan katar mit kalo thengil dai maya minwanga event sakta che aron tia chu vele nicoli chuan mezaluna chu kol ngala a thian pa Ronald Goldman chuan phone lo changin tarmi chuan lo mu thu asoya an ban trep to thule tarmit chu aina aron pek koi thei thute alo shil ngal boka ti chuan Goldman chuan tarmit chu envelope var chunga dain restaurant atanga a khopain akeng chuak ta ani chuti lai chuan OJ chenna Rockingham pona chuan limousine driver pakhat alan pa ka chu aron in khal thleng ve chia dar som le minute som ni panga a thleng nin driver hi ain soya OJ hian zandar som pakhat le minute som lia chuak tur flight a buka Chicago a nathila zinangai wangin driver hi airport a ama shwai tura local ani driver hian gate pona tanga in chung biak pona in tarkom mangin a chung lam chu biak pon tuma ma se tu mai nan lo chang lova in chu athim mu pa tu mai in oman om melo wangin gate pona a ngak wanga sikete zuin an pu kola OJ biak po theina tur number avadila chutia ngalai chuan papakhat pumro lian ve tak in chung lama luta hmuwa a thim dewa wangin khoilama tanga local nge ti shelowa a mel po mu theilo ma se OJ anga ti ema wangin in tarkoma tang chuan in chung lam chu an bele china ti chuan ama ngei chuan alo chang ta hlau maya alo mu hil nin ain soya tin ain bual zo chia thule ain peivat tur thute aron soi boka OJ mikhwal a guest house cheng keito keilina chuan driver in papakhat a hmu ma shet khan arum bang pon lama thom ridu ta hriata wangin aron chuaka gate pon om limo driver chu azuk mu wangin thoma hret na lama chuan kal talovin gate chu azuk khonga limo driver chu alu tir ta ani darsom pakhat rik ma shetin OJ chu ron chuaka bek pali aron khai chuaka pakhat chu rok sai ani driver chuan bek chu limo adalu saka ma se apalina rok sai handalu le don chuan OJ chuan kha chu khoi du su keman kalo dange atia ti chuan airport lampan chuan ani khal chuak ta ani keito keilina le driver alen pa ka te hian hemizan hian OJ chu aril ru ha mel lenin an soya kong tlonin OJ chuan lumati zia soiwar hlea ma se driver chuan khamizan kha alum lem lo niin a soi ve thung airport thokte lo record danin hemizan hian bek pathum chi OJ hian Chicago a thlopui ani ole zandar somle chen ve kan let leang Nicole in kota kong kalte chuan engthil danglam man la mulem lo ma se minute som nu loka chuan thimin thla zarta Nicole Brownile Ron Goldman ate chu 875 South Bundy Drive rong takatha anni zanlai dar som panile min som panga bor vela Bundy crime scene a chuan police ten ron thlenga muntina thisena bonei nuaya rong pahni te taksa chuan chema vina nu ma atam hlebok
rona ruang bula chuan envelope var chu hmunia tual thattu ta niawm tak lukhum le kutkor hmu tur awm bawk tin tual thattu ke hniak niangai thisen kai hmu tur awm boka a shoe print in kar zau zawng atangin investigator te chuan misual chu muang changin a kalbo niin an ngai alan dan chuan tual thattu hian in rokatum lova in a luruk tumna hnu hma po hmu tur awm lo tin an ruang lan dan atangin tual thana rap thak takani ti a chiang hlea ruang pani te chu chem hriam takin voitam tak vian nia thisen hmu tur atam hle police te chuan meichhia chu in nei tunu Nicole Brownie ni ti an shangala tlangwal chu tun hnai Nicole thian char thar Ron Goldman ani tual thattu hian Nicole chunga hian thinurna so sang takanei niarin thei turin a shoka zai kaka a zaina hi athuk ema wangin Nicole lu le taksa hi ain zom chang chawani a target takhi Nicole niin rona hi chu witness thaibo na turin a khoi ve chau niin alang crime scene a chuan misual kutkor niawm tak hmuania ma se a veilam chau ani he kutkor hi nakina trial witness poimo bertur detective Mark Furman upon awa hmu vea crime scene a thlenun hi zingdar ni vel niin awa thlen ma hian police som pali vel zetin crime scene hi an lo en chiang toa kutkor pakhat chawan hmu thu an soi vek ani Nicole in bandi chu crime scene ni taka wangin afa te pani Justina le Sydney te unau chu station lama omri turin police ten an hruai phea station an hruai chani an hre thiam lo hlea Nicole fanu Sydney hian police te phone mandilin anua kola alo chang thei si lo anu nga tinge phone ni lak thei lo police station a kanomania tin mangang takin a trap nge an pa oje chu afa te chin chang le Nicole boral thu va hriat tir turin a chenna Rockingham Estate lama chuan LAPD detective pali Philip Venator le Ronald Phillips le Tom Lang le Mark Furman ate an vakala an vatlen hun hi zingdar nga velania an how to ten mai chan nge ya vashil tura an ti wanga kal an ni detective ten Rockingham an vatlen chuan intercom mangbok chuan in chunglam chu biak pon tuma minute somli panga vel zetan kha nuwa po tu mananon chang lova US Constitution of Fourth Amendment in mimal digna chanvo pek angin police te hi chan thatak le warrant nei lo chuan mi na an lut ngot thiang lova chu ti lai chuan detective Mark Furman a chuan kong sira oja kar mumal lo takalo in park chu awa hmuwa he kar hi Ford Bronco niin ake pakhat chu adangain ara na sang dewa anwa bel chian chuan kar kong khara chuan thisen chete kai hi anwa hmuwa chu ta zet chuan detective te chuan in chung lama po misual chu awat che vele niin an ring ta chan thatak ne anin hriat ta ka wangin an ho tu pa ber detective Venator chuan detective Furman chu bangalon liam turin thua pea Furman chu banga chuan lon liamin a chung lama tangin getaron honga ti chuan Rockingham chunga chuan search warrant nei lo detective te chu an lut ta ani in chunga chuan OJ fanu kumsom ni pangami Arnelli alo ama amut thila wangin intercom atanga biak chu alo hriat lo thu lo soya tu chui tu te chu apa biak pona tur phone number ape boka guest house cheng an mi khwal ke to kelin chuan an kom velea ke to chuan zandar som pakhatrik ma deuh khan arum banga thom ridu ta hriat thu alo soya thoma hriat na hmuna chuan detective Furman chu vain fiat turin avakal ngala ti chuan le crime scene mi sual kutkoran huang chia kha awa muta chat mai chuta kutkor dinglamala ni zuya thisanina chia zop veka tual thana kutkor king le lam nge kha ani mel hle investigator de chuan ojeru ma Nicole in chabi speran huwa hei ba ka hian akar le kong kapuin kar lungrem konga chuan thisen a farphei fep ti detective Venator chuan a mule boka ti chuan Rockingham po chu investigator de chuan crime scene an puang zui vele ta ani tusi tu de chuan evidence poimo lutuk tual thana kutkor thisen kai pahnian nei ta chu ta tang chuan tual thattu DNA hriat thei anin be seya
detective firm an kutkor sarna mun ni a soi hi adikani chuan OJ tan chuan zel bang zut pumpel chu thil har tak ni tura ngai ani heti lai hian OJ chu Chicago lama lom dai to wangin investigator chuan phone in anan bia detective venator chuan anu pui hlui thi thu chu an shilta OJ chuan tu thange ti na lo chang ngala athi chan le athi dan po engma aron zot lo OJ chuan flight masabera aron ho ngal tur thu soin in biak na chu anti top zui ngal ani atuk ju ni som pathuma lo in her chuaka zingdar saria chuan LAPD criminalist Dennis Fangale forensic lambu naw dangten crime scene le Rockingham antisen mu sample te chuan an lakhom miela OJ po chu Chicago tang chuan ron ho ngal wangin chundar som pahnia aron thlenga LAPD te chuan a inan lo nga karan maya aron thlen rualin police pakhat chuan handcuff alo buntir man hmua amai ro chu arrest warrant pek chu alo lan silo LAPD ho tu ten hnu anin soi fiale dan chuan officer pakhatin order shet chual wang lo buntir palnin an soya ma se chu handcuff buntir lai tak chu cameraman chen khatin video nan lo cover man hlau maya anu pui thina OJ rin hlelani ti chu US news media te chu tui ber ani ngala darka reilo te chungin America rama fan chuak ngala OJ lo ngai sang tu tam tak chuan makan ti hlea chu tiang ti du tura an idol chu an ngai phal lo ani ber investigator chuan OJ chu akar le Rockingham thisen an mu chung changa chuan thu zo fian du wangin LAPD headquarters lama an shoi phea alin kom chung hi minute som thum pani vel niin alin biak na hi record thlap ani detective venator chuan a kutzung tanga chema in zaina hnu ma niom tak hliama nei ti a hmu chuan engtia in hliam nge ni an zota OJ chuan Chicago a thlenna hotel room a in zai kak palani thuin a chang phota detective venator chuan akar le aina thisen an hmu thu an shil lea OJ chuan ain hliam hun chu jun ni som pani zan zok ani thu a soi lea amai ro chu engtia ati hliam nge ti anan zo chuan ka shelo tin a chang tatlat mai OJ chuan ni som pani zana om na chin a soi chiang lo nuaya keito kelinan zandar kwale chan vevela a hmuwa zandar som pakhatrik ma sheta limo driver nen anin biak kha om na chin an shiat thei chun nin tol thana thlen hun dar kar vela om na shiat pui tu pakhat ma nom lo crime scene artisan an mule OJ thisen chu ain milem tien fiat turin ama phalna thlapin thisen sampunan lak saka ti chuan an chuatir le ta ani tu chui tu de chuan OJ thisen sampulan nei toa kutkorami nen chuan in mil chuan eng kima fel to mai dona case all samte in an ching fel thei don ani amai ro chu artisan sampunan lak dana hian detective venator chuan thilti fu lo poi bon turulu tukanei tlat mai a blood sample chu in hnuai lokaom forensic lab lama kalpui ngal tamai lo chuan akara dalutin OJ in lama atlan phei puya heta hian evidence la khom na lo thok mek LAPD forensic scientist Dennis Fangava peta hei hi a poilut tuk ani top mai ani tol thana thlen hnu ni na juni som palia OJ Simpson chuan police terin helberani to wangin au kil roilai Ronald Waits man chu banin celebrity sang lo din sakto tu lawyer lar tak Robert Shapiro arwaya Shapiro hian atna she chiang ngal hle news lama he case chung chang elan na sata wangin side b lam soi turin press conference ko ngala juni som pani zan khana client chu aina limo driver alan pa kalo thlen hun nga ka om char thu tele anu pui hlui thina chuan in nam hnoina pakhat ma nei lo thu te thiam takin a puang chuak ngala chu chuan American mi pui tam tak ngai dan po aron thlak danglam le ta deu police te chuan tual that tu thom noak le tual thana man ruwa te chuan zongor hlea ma se Rockingham baka Chicago OJ thlenna hotel chevel tele airport ate ni thum chungor takan zon nuwa po an muzo tlat lo chuti rwal chuan forensic test result lo chuaka LAPD te chuan thuthar lomom takan dong ta hlau mai
crime scene a khan OJ DNA mu ania tin kutkor thi sen kai atang khan mishing DNA pathum an mu boka chu OJ le an victim pani te DNA ani chuta an rin hlela ti chiang zual turin OJ phekok chu sai som pani ani ti an shele ta zela chu crime scene a ke hnia kan mu nen khan ain tiat chia ani ti chuan juni som pasaria district attorney Gilgar City chuan an evidence nei churin tlak to ka ngain police te chu OJ Simpson a man phalna arrest warrant ape chuak ta ani OJ hi police ten headquarters a andop nu chang khan media te biruk san tumin achian nai tak Robert Kardashian ina ala tombo shia Kim Kardashian te in ti na ni chu juni som pasari zing dari lechan ve aloya Robert Shapiro chu LAPD te nan ron kola a client OJ arrest warrant an nei thu chu aron shilta ani Shapiro hi ukil fing sial turu ti taka LAPD ho tu te a mail shia deu thuma chu churem changa lain a client chu celeblar takani sia handcuff nenin man mol phu kherlovin police nena in peka deal saka police ho tu te point ani takalo mole tin an lo rem ti ve maya ti chuan chomadar som pakhat ma in surrender turin anin rem siam ta ani dar kolechan ve ukil Shapiro chu Robert Kardashian ina chuan a vakal ngala OJ chu a arrest warrant chuwa wangin police nena in peka ngai thu chu awashilta manani tur thuan she chuan OJ chu aril ru bing ngal mupa a chi aya a hlau thong hle ani ti a hriat thei rumain kalkhum ngala anu le fate ho kola letterin sil thap pathuma thoro chia ziaka offense ama ngai sang tu te hriat tur lekha thon pakhat aziak boka chuti lai chuan police lamin Shapiro chun ron call sector chuan lam fasha te siamin a client chuan in ti hluma tum thule psychiatrist ten anen call mek thute adin huna ziom vele anon in pek ngal tur thute avasoya chuti lai chuan news reporter sang chuang in police station kota OJ ron in surrender hun chuan lo chang ran maya ma se dar som pani pel nuwa po OJ Simpson chu alaron lang tareng reng lo mai police te chuan Shapiro chu call lein a client chu misual tlan chiang an pon maya ngai tur thuan vashila chu vele Shapiro chuan aomna Kardashian in address chu police te chu shil taringot maya ti chuan Los Angeles Police Department te chu OJ man tur chuan an vathok chuak ta heti lai hian OJ chu a football khelpui thin a thian pa alcoholinga ACNN rumanin khar khip tlata police ten Kardashian in an vathlen chuan an lo bo tadai mai OJ Simpson chu in surrender lo tum azong lo chunin Asia car Ford Bronco ve tho mangin arukin an lo in khal chuak dai hi lo nia boru ka so sang chho chanta chonudar khatlem nit somnga LAPD chief spokesman David Gascon chuan news reporter te ma OJ chu danbo chiat wanga tlan chia fugitive apuanga atlan bo puitu Asia arrest warrant po anti chuak zui ngal bok tlaidar nga OJ lawyer Shapiro chuan press conference ko velea TV kal tlangin OJ khoya pomla I chungte tan le ifa te wang tal poin I omna tangkhan khongain in pevatro tin a client chu in surrender mai turin angen mola chumi hnuwa Robert Kardashian churon ding chuak velein OJ an afen te hriat tura lekha ziakha aron chiar chuaka ama saberatan in zawaya in hriat tura ka du chu Nicole thina hian in hnam hnoina pakhat ma kanelo Nicole kha kapmangai reng bokang boina kan nei ani chuan kapmangai em wangani ti min hriat sakang cheu ti te azia baka media te hena afa te lo zar boilo turin angen boka tin ron goldman a chung te alaina thu te ziak langin anu kharnan ke chumin khongai su nun ro puile nuam tak kapmanga thien thatak tak ka nei bok khongai takin OJ dik tak kha shereng ula he OJ swala bo ta hi chu thei hil ro tina ziak bok minol pui chuan he lekha hi manin ti hlum tum ten an thunut chia thin suicide note ningei turan ngaya TV lama tanga lo ngai thlave tu
OJ nu po ni khoshelovin atluk pha hial ani chutia misual tlan chialo ni ta kha chuan OJ chu LAPD te chuan asiruk lain anzong tamup mup maya ti chuan le tlai daruk bor vela America rama TV channel sang te chuan top thut maya aya motor var pakhat police motor somni velin an lui lai chu aron lang ta hlol mai NBA finals khelai me kani wangin mitam tak chu tiran lungoi lo hlea ma se kar chuang chu OJ ania intilum tumin alua silai tin ran ti te an hriat nu chuan tu main basketball lama ril ruan pe thei to lo offense over u chuak deuh te phei chu LA highway lama an fuan khom khala ain khelai an lo au phurna tongkam OJ tlan ro ti tein an lo au duala a thenin thuzia kan lo keng boka pui mia takani chuti lai chuan police te chuan car radio mangin an be pop renga an va ngai chil vai chuan in ka ngala tum niin motor khaltu Asia chuan soi boxia chuwang chuan police te chuan OJ chuan na hi an va ngai thangam lo ani OJ chu football coach tam tak zinga za John McKeyan ka radio tang chuan awa be pop ve thei hlau maya inti hlum lam eng ma ngai to lo turte eng din huna po ding se mi puinan la ngai tlat thu te awa shila OJ chuan ole coach eng thil a thlak ma ka tilowang tin a lo chang ani Los Angeles ko thlera Ford Bronco var le police te inum lai chu heng news channel lar tak Fox, ABC, CBS, CNN le NBC te mai baka news outlet chi sang in live in an cover renga TV atangin mishing million som kwa panga velzetin an en anga chut ani kamikuma Super Bowl kha TV atangin million som kwa velin an thlir anga chut ani boka an event nei ro pui berai point he Bronco chasian nga event tu nga zok tina ani chu kar tang chuan Asia le police te chuan in be pop renga OJ chuan a inpek main in a hoa anu mu phota du thu police te nena chuan aron soita ti chuan dar kar ni chuang zetanin zak nuwa Bronco var chu Brentwood a OJ nu te in kota avading ta LAPD te chuan SWAT team nen an lo chang thapa OJ chu minute somli panga chung vel kar chung an chaple te a zandare le minute somnga pathuma an chung ko thala kwa bet chungin in chung lama chuan aluta orange juice aina anu le chung te chu hadam takina bia aloya Robert Shapiro po chu lo thleng ve ngal thuaya ti chuan zandar som le minute somnia OJ Simpson chu police te kuta ain peta ani Ford Bronco chu police te an endik ngala achunga chuan Magnum pistol pakatan mutsuaka tin OJ passport te an chung ko thalak te in thlana tur thom no te le mui mullem ten muboka hei baka hian US dollar singriat chuanga paisa fine an char boka OJ chuan ramdanga tlan bo tum ani mel hle OJ Simpson chu zela an thon liam ngala a driver Asia po chu misual tlan chepui case thu boy siam sakania bailman US dollar noi ni singa choin a chuak le ngal ani Ford Bronco manga an tlan chiat le suicide note baka Bronco chunga an thil char zong te hi courta prosecutor lam hian evidence satanan mangchun zom lova achan chu tual that tu ni ti proof na chiang fek fok ni nan ngai tat lo tin prosecutor lam hian OJ thiam lo chantir tur hian DNA le blood sample evidence an nei te chu thatto kan ngai bok ani OJ Simpson chanchin chu America rampu ma chanchin thar hot berani chhozela ani teang celebrity lar lutukin thu boen nei meu chuan court chung chu chanchin thar puan na studio a chang ngala ni maya ram chung ti tui berani miaw wangin politician te po anronin rol ngal thuai boka tin OJ police ten an man nuwa thalak masaber chu Times Magazine jun thlakovara chuang wang maya chuta a thalak pangai aya anlo edit thim deuh hleka wangin vunrongin musit na thilnen mebel polanom ngal nok maya abikin American mi hang zinga lungoi lo fe an thahnem hle
Deputy District Attorney Marcia Clark chu prosecutor lam ho tu ta na ruat ania ama pui tu tan attorney Chris Darden ate Bill Hockman ate Alan Yeshelson ate le Hank Goldberg ate anombok tin court ma DNA evidence chop chuak turin DNA expert prosecutor pani Rocken Harmon ale George Woody te chu royan ni boka hetia prosecutor lamte anin rem khom mek lai hian OJ lawyer Robert Shapiro po alo hle biglo OJ ho saknai na lei thei witness le lawyer chaber peralo roi khom ve ngal zunga ahun lai America forensic scientist chaber chalngam Henry Lee Baka medical examiner Mingthang Michael Baden ate chu defense team witness turten nia tin lawyer atan Harvard professor Alan Dershowitz arwai boka ani hian US President Louis Donald Trump ale kumting lo khoi khem chi nga pu Jeffrey Epstein ate po kha adin sak nge ani tin LA trial lawyer man to ber chalngam Michael Jackson apoina lo roi to Connie Cochrana arwai boka he baka hian ming sho tak Gerald Wellman te F. Lee Bailey te DNA expert Barry Shekatele Peter Neufeld ate po atima chuan ala lut zel boka tin OJ chen pa ber ukimi pa Robert Kardashian apoin advocate license tinung lein OJ defense team hi azom ve bok lawyer Mingthang sho tak an ni nokloma wangin media lamin he defense team lam hi dream team tin an mingan wa sakhial ani Paul du thu sam tin letila aswal tampuyom love manani tangani thumni juni somnia OJ chu hearing nei turin court ma din tirania heta hian puani na zong te chu chiar chuanin athutluk na anan zota OJ chuan thiamlo na kanelo ti na changa trial nei pui tur ni le ni lo chungchanga grand jury te chu thutluk na siam turin anin ron ngala ma se thutluk nan siam main news lama October ni somni panga kumsang khat zakwa somkwa pathuma ni call in 911 call na voice record chun ron play ta chur maya grand jury chen khatin ni call voice tape chun lo ngai thlave sia he hian ngai dan bias ta ka shin chuatir theidon an sheta wangin court chon an hearing nei lai chu anti top lai lok pha taringot mayani juni saria preliminary hearing nei turin OJ chu court a in lan lea puni na chungchanga chuan zain thiamlo na kanelo ti na changnon le saka he hearing a hian prosecutor lamten an evidence ne yang zong te chu judge ma an chop chua veka ngai ta sia trial chan tak main defense lamin prosecutor te evidence nei chu zirchian hunan nga pha hle ani trial nei tur khopin prosecutor lamin evidence nei thato kem tingun taka ngai to ni nuwa California Superior Court Judge Kathleen Kennedy Powell chuan OJ chung thu ngai to turin trial nei ani tur thu order ti chuakta ani trial chan ma chang havin prosecutor le defense team te in kara chuan game atang hlea thutluk de top siam tu tur jury te thlan chung changa po an film khur dun hle OJ trial tan hian jury tur mi som pani thlan chuat turania prosecutor le defense lamten Judge Lens itorem tina in du zong an thlang thei ve ani he case chu abo ruakalen ema wangin jury turte po hi pon lama thu thang puar poleng new salang choi ten an thutluk na siam na konga anri ru koi herlo nan trial nei chung zong hotela an khung khom dona pon lama thil thleng engma shet phal sakan ni don lo heting hi jury sequestration an tia OJ case jury te hi thlariat chuang zet in a ho theilo da shan ani dona hei hi American history a jury sequestration hun chung rei ber record ani nge TV lama tanga trial lo en tu tele jury te trial en hi ai nang lo hlea jury te chuan judge ram ti puina evidence court an chop chua te chau an mu theilain mi pui te chuan case be bom engamon sha thei thung he wang hian Nicolin adairia kutlak le ti du da tor chung changa zia te kha jury te hian an shevelova ko chunga ukil te thu soile che dana chang chawin thutluk na an siam don ani jury an thlandani an soi zaw lokila court jury system mang US le khutlang ram chen khata khu chuan trial nei ni hian thutluk na siam tu hi judge Nilovin jury te zok an nia OJ case po hi downtown Los Angeles court angai to turania
downtown court juror ni tur chuan downtown court thu nei na district huam chunga kum khatal cheng to court thu buai orlo kum som pariat tling to US mi le sa vote nei shim chu jury ni tur hian an qualify ani juror ni tura involunteer chu questionnaire pek vekan nia an chana tang an hming le an detail zong la khom te chu jury commission in an call chaveka ti chuan court a trial anomin in king tur lawyer ten khamili sa tang khan judge rem ti nain an duan thlang chuaka jury te than chuan ni lai hian court chung an thutlu ma chu en case bernge an endik don ti anin shalok ngai lo chu wang chuan hlei nei lovin aro an rel thei pha thin ani jury system ai chuan dan ro rel na konga mi puiten chanvo poimo takan changa misual poi khoina thleng chung changa khotwal mi nge in thutluk nan siam thina wangin anaro rel na hi affair tlang puya chuti rwal chuan thluak fi mai thinlung pom dan zom zok ponom ve fo wangin case tam taka be selo thutluk na awm ve fo ani an case chai lai abo ro ka lianin alar vet boka jury turatan po OJ chungchang le be bom news lama tanga lo sha chiang de hlek chu atua te lam po hian an du lo ve a prosecutor lam hian OJ angai sang tu ni theo mangan thlang du lova Los Angeles police te na boina lo nei to police ring lo tur chian du lo bok defense lam hian Nicole anga pasal ku thlak ching nei mei chia than lo an dua Los Angeles Police Department chu vun ronga wanga in thliar na mun abu pui anga lan tiran tuma wangin hein mu sitna du lova do ngar abikin ril rukoi pusa de te chu thlan chuan tumru hle ani KC downtown Los Angeles lama chai turania downtown lampang hi mi hang tamna ni wangin jury ni thei tur zinga po mi hang an tambera hi defense team te loma atlata ani kumsang ka zakwa somko pani khan LAPD te hian mi hang pakhat rotni kinga chu an man donin an soi sakron shepa he an soi salai video hi adarna savio nge ya heta police te hi mingo jury tamna court an chung thu ngai to niin thiaman chang veka jury te thutluk na chuan Los Angeles mi hang ho te chu an lunga oi lo hlea kholaya in tual vuak na athleng hial ani chuti khopa mi hang lamin in musit na chu an feel lai chuan prosecutor lamtana jury thandan tur advice petu Dr. Donald Vincent chuan jury tan mi hang thlang dambik lo turin thuarona lead prosecutor Marcia Clark Eroin mi hang mei chia teril ru min thei ain be sei hle thung jury expert tam tak chuan mi hang mei chia ten OJ an star hlea anupui hlui mingo mei chia chuan lainat vaklo nin an shia ma se Marcia hian chu tiang lam chu angai poimo lem lo OJ anupui kutlak thina ni na chu war taka soyatuma chu wang chuan jury te zinga chuan Nicole torna sha thiam thei tur mei chia abekin mi hang din mun cheve tak te chu tamse aduani ti chuan thani chung zet jury du zong uluk taka an zir chian nu November ni thum kum sang khat zakwa somkwa palia defense le prosecutor team te chuan lungrol takin trial jury tur mi som pani an thlang fel theita jury te zinga hian mi hang pariat Hispanic pani mingo pakhat le thlapol pakhat anoma mechia pariat le mi pa pali anni defense team ten jury survey neina tangin mi hian mingo mechia mi hang mi pa house tak nena in nei te an ngai na lo hle ti an shia jury thandana hi chuan defense laman lom zok mani Nicole thi tanga thlasarial nu January ni somni pali kumsang ka zakwa somkwa pangalo in her chuan American mi puite ngai Venber trial of the century chu judge Lens ito kai shoina noya chananita court chunga thil thleng zong te hi live in TV a thlako chuang zet pek chua ani nu pain kara thorum thona thleng fo hi tol thana akai sang choka hetiang deuh chia hian OJ Simpson a nupui vuak ching chuan anupui chu athat tange nge ni ti prosecutor lamte thulai mu ber chu nia ti chuan thil thlendan ni an hriat heti hian an han soita juni sompani tol thana thlen tlai khan Nicole fanu Sydney te chu an sikula an lama Sydney troyom tur hian brown chung kwa chun kim thapa OJ po afanu lam en tur chuan sho chan nuwa aron thleng ve boka
sikula nom chung zong hian in mu thiam lo nan nei sa wangin OJ le Nicole te chu anin belo Nicole chung te dang zong chuan hoi hom takin pangai takin an bia ma se zan reina an som velo wangin OJ hi alung oi vaklova tin Nicole thom no hak chu atait ma tin a chen pa ke to kelin hena alo soi zau to boka hemitlai ina a ho chu OJ hian a bial nu Paula Barbary voice tape nu chi awa mua an play nak chuan chen na bia thu lo nia a bial nu chuan a bung ruala in chu lo chua san wang to ni hemizan hian Nicole ina anin kar siam thattumin a kar Ford Bronco chuan ain khal phea awa thlen phei chuan anu pui lui le Ronald te in kom lai chu wa mu fu ta hlau maya ani pathik thu chia thin rim in sum zo lo chuan chem siam chuin a that ta ani hemi nu hian a Bronco lampanin akala panmo takin in khal hoa gate pona limo driver lo din to wangin helatuma in hnung lam bang chulon liamin ain kompana chuan luta ta hian ami khwal ke to room bang adeng dot nge ti chuan in chunga lutin a tol thana chem a thom no thi sen kai le phekok te chu roksai pakhata ada luta hemi nu hian in bual fain ama ngak tu limo driver nen chuan airport lama anin khal phei ta ni thlona chuan lu ma hian roksai chunga thilom chu bol hlo bo ma paya aip te chu suitcase pakhata ada lut lea ti chuan Chicago lampanin a thlok ta ni in prosecutor te chuan an soyani trial tran ni hian opening statement soi turin lead prosecutor Marcia Clark chu jury te ma aron ding chuaka Marcia chuan American mipui te celebrity lom hlo le ngai nat OJ chu mai ni nei mishing ani thu sein bulan tran phota TV an lo mu thin OJ le Nicole pasal nupui soi sakching OJ chu mission hlakan ni thu jury te ma a soi ta fak maya crime scene OJ le victim pani te thisen mu ania a karan mule boka tin ain kompana mu ni le boka heng zong hian tol thattu hi OJ Simpson ange ani ti alantir chiang hle ni in a soya chuti rol chuan OJ chu tol thattu ani ti lantir ringoti prosecutor lamte ti turom chuna nilowa jury te ma atha chan soifia poi an mo phurna ani attorney Christopher Darden churon ding chuak velein evidence an ron Poland te chuan OJ ni na dik takan ron pho chua tur thu asoya defendant melin muson pakut ram tak nupui vuak ching melin muanga mi hnoi chia ching minun rong u chuak tual thattu melin muang atingal piap mai attorney Darden chuan OJ Nicole atha chan chu thik thu chiat wangani thu heti hian asoi chun zom ngala Nicole chuan malam panin ngai zong tharate mel ve chana amai ro chu OJ chuan a fate nu ani na chu tran chana nein alaka alain luling hlea Nicole laina pasal hlui control na ang om chu lo tum to big silo ti chuan OJ chuan ka nei thelo che chuan tu manan nei big top lowang che ti ru ru puchungin Nicole le rona te chu athat tamai niin asoi prosecutor lam hian atir phata tangin mei se chunga hleilen na chungchang chu an soi war hlea heta tang hian prosecutor lam ten jury te zinga mihang mei chia thut tamti ran ram ti chan alang chiang ngal hle lead prosecutor Marcia Clark ngai dan chuan mihang emo mingoe mo poni se mei chian ni shim chuan Nicole torne te chu an hriat thiam puyanga ti chuan an evidence nei zong tenen chuan OJ chu tol thattu ni zian muthiam tura angai ani nupa in kara thorum thona thleng thin chu tol thana akai sangta ti prosecutor lam te tran chan lian berania hengai dan hi jury te ruwa atlak na theinan an benga thang khok chiang hle turin prosecutor lam chuan court chunga minute liare Nicole voice tape and play nge he voice tape nu pan ni lai kum tharni kum sangka zakwa somriat pakwa jing lamdar thuma Nicolin 911 call na ni in voice tape a chuan Nicole chu mang angin aw tuara OJ chu ain show sana sa hle ti a hriat thei ani hemini an boina chungchang soi chiang turin amuna police vakal detective John Edwards chu court a ko chuania detective Edwards chuan amuna ka wathlen chuan nu pakhathi kalam panin ron tlan chia
min that don ti na ron au tuara tunge tha tum che tia ka zo chuan OJ tin min chang atia heme tumian OJ hi manania achunga kopui te kutlak thu buai zia lunia puni na hi OJ po hian apom thlap boka kum khachung khotlang ta na tok tura shemania heme tuma nikoli thalak a mai duk cher chur police tenan kol thatchu jury te muturin antar chuak bok ani prosecutor chuan nikoli 911 call na voice tape danan play lea tun tuma mi hi chu anin then nu october ni somni panga kumsang ka zakwa somkwa pathuma mi ni ve thung 911 lo chang tu ne na chuan a pasal hlui na ron ti buai thu te ai hnung lam kong ka ti chia ron lu lui thu te asoya voice tape atang chuan OJ in show sari po hriat theya nikolin chuak mai tur angen ri te po a hriat thei bok annu pakara thorum thona chu eng tiang chena sa nge ti le eng ti khun lai tanga in tran nge ti ron saifia turin nikoli u denis brown chu court prosecutor tenan ko chuak velea denis hian OJ chu paboro le nun rong takani zia soin alin ngai zon lai tang toin anau chu veitam tak kuta thlak lai mu to thu te asoya tun ma thil thleng mit nge a mu pakhat chung chang soin om velai ngein OJ chuan nikoli chu a phi lopa bangden na na mangzuin atnuwa pon a the chua thu asoya nikoli rai lai khan OJ hian vok thau nu tin a ko thin ni na soi boka tin tum kha chu nikoli kapa thamin OJ chuan hei hi nau te lo chhuana turania katta ni tin an khum to bok nin a soi heng zong zong in nikoli chuan a palzam mai zel nin denis brown chuan court ma nukul trawin a soi chuak nge ani prosecutor lam chuan che tha chho hlea jury lam po an min viau ni na lang a mai ro chu defense lamin soi turan lo hai chambi khau lo tual thana thlen ma kumli chung khan voi khat ma ojian kutathlak om sherani to lo thu an ron soi ve thlat maya he wangian prosecutor ten ojian nikoli tun ma kutalo thlak to na le tual thana thlun zoman tumna chu duangin a hlo thling le talo victim ruang pani postmortem tu doctor chuan tol thana thlen hun kha zandar som le chan vein karani thu asaya OJ mi khwal ke to khan court ma juni som pani zana OJ a munun ber tum chu zandar kwale minit som thum parukani thu asai to boka zandar som le minit som nga pali limo driver alan pakanen intercom manga anin biak le ama zong kha chuan a omna shet pui tu anom lo driver alan paka hian zandar som le minit som ni panga rockingham thlen thu asaya a thlen hian OJ car Ford Bronco ala omlova airport pana an chuan nuwa chia Bronco hi mu ani prosecutor lam chuan OJ tol tha chan chuan soi fia to criminal trial kal phungin tuna chuan rin hlel rwal lovin OJ chu tol that tu nge ni ti evidence pangin unproof chan don ani hemitan hian evidence la khom tu LAPD investigator tele forensic lam u naw te chu court anan ko chuak ve chana LAPD mi le sa witness an ko chu zong zong hi police pariat le forensic scientist pani annia detective Tom Lancha chu lo chu chuak ma sabera changin physical evidence an nei sang crime scene kut korle lukhuman charte Bronco tisen kain mutele Rockingham compound chunga kut kor khing le laman chardan le investigation an kalpui dan chip chiar jury te sheta aron soya March ni kwalo in her chuaka mi zong halel detective Mark Farmena chu witness tena chuan ron chu chuak veta Farmena hi OJ karathisen kaile kut kor khing le lam chartu kha ani miawa wangin a testimony hi apoimo heavy donani OJ defense team te hian a tir phata chang to khan detective Farmena chu chile chin thliarna lana tak OJ po mi hang ani wang maya phia rudu tur chi ani thu ta lakhom tu te ma an soilang zeu toa court ma testimony chu arin tlak lo zialan tiran tumru hle lead prosecutor Marshall Clark chuan hei Sherlockin Farmena chu mi hang ko na enward ti tongkam mang to pu tu te nena chana peturin antia Farmena chuan chu tiang tongkam chu laman ngai lo thuina changa
ti chuan he case chungchanga a thu hriat te chu jury te hma a soi chuak ta investigator ni na a che dan chu a fel fai thlap maya evidence charn mun le dar za te chu chip chiar takin a soi thei veka prosecutor lam tan chuan an witness poimo berani chuti rol chuan witness ron chu chuak reng te hi lelam ukil te pon thuan zot fia thea dot soi mi alo tura che cham tir vekan ni boka hei taki mang tangka in defense team lama tangin f li bailey chu aron ding chuaka farmena chu kumsom liam ta chung khan mi hang ho seinan enward hi I mang to ngaim an ti piap maya farmena chuan chu tiang tongkam chu man ngai lo thu bokin a chang velea hemin hu hian farmena chu akut kor charte kha ama da chop ngei niin an pu zuya crime scene a khan kut kor pahnia oma arugin pakhat chu lain plastic bag a da OJ in an vakal khan keiton thoma hriat na ni a soya khana maina vakal sanga ta chuan kut kor chu plastic bag atanga phorin ada chop ta nin an soya heti OJ a phiaruk chan hi mi hang hlotling hi angai theilo wangnin an soya tin heti nga che chan pakhat le chu case lian tham taka hero ni adu wangnin defense attorney F Lee Bailey hian a soibok he puna changle tur hian lieutenant Frank Spengler chu courtaron thu chuakin defense thil soi chu thu voi ui mai ni thu aron soya crime scene a khan farman an an dun char thu sein farman an kut kor kha ala ni chuan a mu ngei tur thu a soya baka farman a hian kut kor thisen kai ka OJ thisen ani ti a shelok lo shima khati hun lai khan OJ chu rin hlel alani lo thu te a soi boka defense lamian an puna te chu adik zia tilang chiang turin approve na engma nei lo ma se an strategy ber chu prosecutor te evidence chop chuate churin hlel na tur chan tha taka omani ti jury te malan tirani miaw wangin farmena an puna te chuan jury te luati hai tran hle trial chu angai nom chho zela dream team te game plan a fu chho tran kumriat liam ta detective farmenan enward alo man to na voice tape court chung an ron play nu phei kha chuan mi hang tamna jury te chuan detective farmena chu an ring lo ta hlea heng zong hi TV tang poin American mi puiten an lo ngai thlave thap mai sia kumma salama police rualin mi hang rot niking an sei sa shep live video ten en khan khai khina hlo na sat ta hlea traila chuan chile chin thlerna boruak ai norol na sat ta hle prosecutor lamte hian tol thana kut kor chu OJ ta nge ni ti proof na tan Bloomingdale dora thok pakhat chu witness atan an ko chuak lea witness sedan chuan kut kor chu Nicolin kumsangka zakwa somkwa khan an dora tangin lea receipt pon lo la da tharana tin tun ma OJ he kut kor nge bun na thalak po evidence atan an chop chuak thlap bokani ma se juni som panga kumsangka zakwa somkwa panga lo in her chuaka prosecutor Chris Darden chuan a thian teron lok mi lovin OJ chu jury te ma kut kor chu bun chin turin a ko chuaka hei hi super bad move dik takalo ni ta OJ chu run ding chuakin kut kor chu bunan tuma abun tok ta tlat lo mai prosecutor te hian nuwa abun tok to lo chani a soi fiana nei bok ma se TV le jury te ma chiang takin kut kor chu OJ tan chuan a te shetani ti alang kwaw mai sia mit nge kan mu hi chu o yellow all big bok nen apoi turu heavy uchuak ani top mai ani September ne rukum sangkha zakwa somkwa panga detective farmana chu defense lamten court ma thu turin an ko chuak velea ayan ward man chung changa court ma do talo sei to wangin ama ngei po zel tang theidin huna ding to hei wang hian farmana ukil chuan court a thut ma hian defense ukil te zona engma changlo turin a shil loka America dan pui Fifth Amendment in digna chanwo pek angin ngoi chu tlat turin a shil lok sa ani ti chuan defense attorney Gerald Willman chu farmana zona zot turin aron ding chuaka a zona zo masak ber pani te chu farmana chuan Fifth Amendment man ka due tia changin ngoi chua defense ukil chuan ka zona zo tur zong a hian Fifth Amendment man zeli tumem tin an zot lea o tin farmana chuan a changa
ukil welmen chuan a team te varon zuaya zona pakhat chiala nei thu soin aron let lea farmen a hnena chuan chiang fek fokin he case hian evidence siam chopemo da chopemo in neem tin azot dot maya farmen a chuan a teulo mai ti tamai lo chuan Fifth Amendment man ka duwe ti bokin a chang le tatlat maya prosecutor lam tan chuan poyes ani top mai chuti rual chuan an witness poimo ber farmen rin tlak na zong te chu defense team lamin voche ne viau ma se prosecutor te hian evidence chiang fek fok DNA evidence an ron chop chuak velea trial hian kar ko chung zet chu witness sang tan forensic lam u nau te hi ko chuan nia LAPD forensic scientist te hian jury te ma hian lemziak ne na shilfiana DNA evidence za pariat ti sen farmun somruk pakhata changla khom te mangin finfiana an soi chuaka heta an DNA evidence chop chuat te hi ti hian appointed te in han khai khom donila pakhatna victim te ruang bula khan tol that tu phekhok thla aket niak thi sen kai munia heta DNA an mule OG DNA te ain mila tin DNA test result diklo pal theina chance a probability chu billion kwa point pasari zela pakhat ang ani Nicole in hnunglam ge ta khan tol that tu thi sen moni boka heta thi sen le OG thi sen join mille chia boka he blood test result po hi adiklo pal theina chance chu zani zela pakhat ang ani pathumna OJ car Ford Bronco kong khara le car chunga victim pani le OJ DNA mu ani boka he DNA test result diklo pal theina chance po hi billion somni pakhat ang ani palina OJ car le ain kong kapuin car kalkonga thisen far monia heta DNA le OJ DNA po hi ain mille chia bokani pangana tol thattu kut kormana khan mission pathum DNA monia chungte chu OJ le victim pani te DNA bokani parukna police ten OJ room and apply khan thisen kai mozan muwa heta hian Nicole le OJ DNA monia he DNA result diklo pal theina chance po hi billion paruk point pariata pakhat ang ani DNA sample te hi LAPD laboratory mai baka lab dang panian test non le thapa le pathum te result mu hi ainang veka tin prosecutor lam hian defense team te hi an du phot chuan an mani nge in DNA test nei ve turin an soma ma se OJ pol te chuan an lo nar tlat atlang puin prosecutor ten criminal court DNA evidence an chop chua hian defense lawyer ten phe thlak tumin DNA result sheet nana an technology manarin tlak tolo na te a khol chiang kwan lo wanga result diklo om theina te soi selin DNA evidence te phe thlak tumin an be thina amai ro chu OJ Simpson a dream team te chuan chu aya kong ol samjok chu an shekhiau maya evidence result lam nilovin evidence la khom tu investigator te berzok chu an beizui ta chat mai defense lam DNA expert Anthony Berishekale Paterno filter te zoron ding chuak velein sample la khom tu forensic scientist Dennis Fangachu niriat chung zet court ma thuan zot fia heta tang hian evidence an la khom dana an nan thlin lo hlea an na tho dana in thla dana le prophet tok lo na soi sel tur tam hle nin an soya hei baka hian celeb challang tak OJ chu mi hanga ni wangin LAPD te hian an phiar ruwa Nicole in crime scene le Rockingham atanga thisen sampuran lakte chu police te da chop vek nin an soi bok Anthony Berisheka hian soi chun zom zelin detective venator an juni som pathuma OJ thu zo fia chum khan athisen sample lak saka hetisen sample LAPD laboratory in noi mai oma chuan zukkeng thangal mai lovin akara da OJ in lama pan pui daya heta hian Dr. Dennis Fanga wapeta LAPD laboratory lamathisen sample en chian hian atira ML riat ni sikha ML rukle point nga chawlo om toa hetia OJ thisen ML khatle point nga bo hi crime scene mun sanga police te chuan tol thattu anga an pu theinan an da chop nin apu ta piap mai
prosecutor lam hian jury te hma OJ an boy puya defense lam ve thungi chuan LAPD pumpui chu an beile ta hlau tina ani ber chu bihang tamna jury te chu an ril ru hruai pengin LAPD a hian chile chin thlerna le in phiaruk na in phum thuk hle ni in an soya police lo ngai na chawak lo phei chuan Los Angeles police te chu mu chiat an ol hle ta veang court prosecutor ten evidence an ron chop chua te chu siam chop teaching pen lerin tlak lo tin defense team lam ho tu Johnny Cochran chuan a khai khoma forensic scientist Dennis Fangale Andrea Mazzola te tha tho dan fellel taka wangin tual thattu dik tak DNA chu teaching pen ania DNA sample an la ka tang khan tual thattu dik tak DNA chu mu the ni to lo thu jury te ma tangkam thiam takin asoya jury som pani zinga hian college ra pha pani chianoma ahun lai khan DNA evidence thil tharlam takalani boka wangin jury te po hian tu te soizok ngerin turti an shathiam lo hle OJ in hnunglam ge ta khan tol thattu thi sen kai munia ma se he thi sen sample tol thana thlen tu juni som pathum kum sangkhat zakwa som kwa palia lalovin July ni thumalak chawania detective venator khan Dr. Dennis Fanga ka hemi sample tel tur hian ashil ngeya ma se khamini khan alak theingil pal hlau ani defense lam chuan investigator ten thisen sampuran lak harchani soifein atira khan lak turom lo shima atnuwa police ten an dap chopnin an soive thung attorney Barry Shekan Dennis Fanga thua zo chian lai hian juni som pathumala gate thalak fia tok lo takhia mu tira chu thalak chu enin Fanga chuan tisen kaya mu theilo thuin a changa prosecutor lamten juni som pathuma thalak tho angle danga changlak an ron chop chuak velea he thalaka hi chuan gate tisen kai chu chiang takin a mu theya tin tol thana thlenzan khan he gate a hian tisen kai an mu ngei thu checham mewin court ma police pali in an ron soibok defense lamte hian OJ tisen sample ken kwal tu ber detective venator chu puin OJ ruma mozale a kar tisen kai te kha ada chopnin an soya juni som pathuma OJ moza kha detective foreman an chara tisen a kai ti an mu hun chu August ni li dayania hemi in kar chung hian kar le moza tisen ta chop turin detective venator hian hunanga tok tin an soi vetlat prosecutor lam chuan atira moza tisen kain mulo chan hi microscope mangcho mu thelo ni wangnin an soi ve ani defense team chuan prosecutor den tol thana thlen hun an soi po hi soi selin zandar som pakhat vela thlengnin an soi boka forensic pathologist rin kai tak Dr. Michael Baden chu defense lam te hian court ma testify turin an ko chuaka Dr. Michael Saidani chuan tol thana kha zandar som pakhat vela thlengania crime scene atisen tamdanenin victim tlangwal Ronald Tapo khan tol thattu hi minute som vela lo be venin asoi Ron Goldman kha self defense expert ania OJ nenan san zong inanga tin kumsom ni lain anau pangjok boka tol thattu hi OJ ningat se chuan akujung tanga chau lo po OJ hian hliam nei venual turani tin asoyani Trezo nu kumeng mazat nu a Dr. Michael hian OJ defense tana a testify chu ain chhir thu a soi chuak lea tlangwal rona nalo be ve shep ni a soi chu adik chialo thu a soi chuak le nge ani ti chuan prosecutor le defense te thlakwa chung zat in chal tau nu chuan September thalo in her chuaka trial top laman lo naita closing argument soi turin prosecutor lama tangin Christopher Darden chu allowing chuaka atop nan jury te ma thuran soin defense lamten police in OJ an phiar runi an soi chu thil a thlak takani thu asaya kumsaka zakwa somriat parukle kumsangkhat zariat somriat pariat kumni chung le khan anupui kuta thlaga wangin OJ ina chuan voyeriat zet police ten vakala voi khat man manlo police te chuan hotak tak se chuan heta po hian thu buen siam sakdai to tur thu asaya Darden chuan soi chun zom zelin he case po hian tol thana thlena tanga ninga chung chu police te hian an manlova arrest warrant chuan nuwa po ama in surrender an la phal sakzok hiala
hei hian chiang takin police ten OJ phiaru kan tumlo ti anem nget niin a soi Chris Darden an closing argument a soi chung hian voice som sari z defense lam hian an lo pot chat ani ti chuan prosecutor lamin thun soi zon nu chuan OJ defense team lama tanga closing argument soi turin atong kam thiam na lar pui em tu Johnny Cochran chu aron ding chuak vele ta prosecutor ten thil thlen dan ni trial chung an soi zong te chu a thak ziali oi om lo zia tir lama sarmon shep phota an thu soile thil thlen dan in mil lo chuan ka client OJ Simpson hi thiamin chan tir ngei turani tin atlipa hemi ba ka thu soi dangi chu LAPD be na lam vek niin khabese pathiam turu boka jury te beng afa hle prosecutor te witness poimo ber farmena chu chile chin thliar na lama mitenom utsua kania mi hang ho ko nana an huat ber enwar ti trong kampo voitam taklo mang photo ni thute mi hang tlang wala wok chan chin in chuang taka soi to ni na te chu jury te ma soi war hle tin farmana le nazi ho tu pa Adolf Hitler te chu in ang khatrengan ni thute a soi boka farmana chu mingo le mi hang in nei pol du lo tu ni thute a hun lai American celebrity lar ber Paul African American te idol OJ chu vunrong wang ringota phia ruin evidence da chopa apu bokani Cochran hian lead investigator detective venator chu mido he takani thu jury te shilin atir tang khan do ta soina sa hle ti chu a she chiang tu te in ni atia venator an OJ thi sen sample ti ching pendan kha thengil lo turin a cha bok tin mun sang evidence da chop tu ni thu te ngai nom takina soi zela lelam tim churon votla ne rem khop mai Cochran chuan Bible thuron soilangin Luka zika khan kan hmua tlem te chungari nom lo chu tam tak chunga pori nom thin lo tin shiat kha chuwang chon investigator ho tu pa venator le naw te hirin thei an ni lo detective venator le farmena te hi bum turam huai u naw an nia kanram mel man nie tin investigator pani te chu achua cherem rem hle Cochran chuan juni som panga an thil muka a soi chuak le a jury te chu in mit mua nge OJ khan tol thala kut kor kha buna atok lo ti chiang takin in muveka chuwang chuan tol thana kut kor size le OJ kut size in milo wangin thiamin chan ngei turani atia Cochran hian sei chun zom zelin jury te chu khotlanga ro rel na dikkeng ko tu turin nia in thutlu na hian he court pon thleng hian khonga neya khovel pumin tuna hian thutlu na diksiam turin an ngai chang reng chewani atibok farmena te ang detective hi America rama mi hang zel tangan tam chanan nia chile chin huat na tu an ni tin mi hang gem bok chuma the bera aron nei lea police te kalsual na siam tha America rama chile chin tluk tlan na choi sang le thei tu chu nangni jury te hi nia in kova eng kimain ate tin athu cha chu ati top ta ani ti chuan kum zabisom ni na trial ngai ven hlober chu a moran bok don ta jury te chuan an hriat tur ang zong te chu an hretoa thutlu na siam chiam ma ba kan nei to trial chung zong khan evidence sang chuang court ma chop chuanin witness za som ni paruk lai anin lan ani jury te hian thutlu na top an siam ma hian kar nia mo kar thume mo vel tal chu in ngai to na hunan ma mo mi puin an ring thupa amai ro chu dar karli velan soi khom nuwa thutluk na an siam fel der maya chuti rol chuan judge lens ito chuan borok so sang lu tuk tur ve nan ani la la pon chho chu thain a shelova thutu na pon hu ni ason hla nge ani kum sang ka zakwa som ko pania mi hang rot ni king a sai satu police thiam chan tir an ni khan Los Angeles khopuya in 12 vok na satak ka thlenga OJ po hi thiam lo chan tir ani chuan in 12 vok na thlen le mai hlo na lian taka oma hei wanghian court chevela duty tur sakor khal thiam police za ruat an nia in 12 vok na thlen palpo malak dan tur ro man turin US President Bill Clinton ameu po ai norol ve hial ani ti chuan atu October ni thum alo thlenga vardikan puan lai in turin in tina TV an on thupa he crime show lar uchuak tak mai hi million za ve lain an en ni chut ani
American mi pui zong te chu hlom nia in then hloka mingo za somsari panga velin a thiam lo nge niin an ngaya mi hang za somsari pariat velin thiam lo na nei lo angin an ngai ve boka borok chu tang tha at takani ti chuan chomadar so maloria mi zong hriat chak jury te tutluk na chu Los Angeles County Superior Court chuan apuang chuak ta Oriental James Simpson chu anupui Nicole Brown le Nicole Chien pa Ronald Goldman ate tha thu boya chuan thiam changa puan alo ni ta ani he thutluk na hi makti fe an thanem hlea jury verdict an chher chhuat chia Robert Kardashian melom dan hian engkimati chiang ome US Constitution hian crime pakhat wangin tuma criminal trial voi ni machona phal lova hei wang hian OJ criminal court a chona dam chungin khin non theini to don lo amai ro chu kumsanga zakwa somkwa poruk mei thla khan victim pakhat zok Ronald Goldman chungte chuan OJ laka hian Santa Monica County Court a civil case an theluta ahma criminal trial an evidence chop chualo civil trial a hian chop chua nuala ti chuan heta jury te chuan February nili kumsanga zakwa somkwa pasari khan OJ chu thiam lo an chan tira County Court chuan OJ Simpson chu Ronald Goldman chung te nena zangna dom nan US dollar million som thum peturin thuan pe ani ole khati zong khatun chum Geronimo crime kan ti chhuat te nia a kesi angai noma athuya tun thlengin US mi pui te point an langa event renga keini Geronimo investigator te po hian in soidu kan nei karing ingai dan kha comment section a in sum map lovin ron soi ve te le